too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ana de bia mehwe abrotefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH too much GH and when you egusu a wo hwe mi din edena na ama ogusu a na ebra bia no ensem ebeto dwa e we man Ghana mu a me gimi dwa e kyerɛkyerɛ mu e de kyerɛ e ya hwɛfo ene etiefo se na mo nso a mo hwɛ motimi enya bi e wo mu na bes na wotwi emu ensem bebre abeto dwa afa Joyce blessing ye gospel musician unbreakable ho na ensem no it is a shed upon na ejina na wawie ensem so na wawie egu na yatetebi ebi ka se Joyce blessing no ye nukunu ehun se wafa na chi wache no gani se wo ne yere no fa na chi eno enema awaregyaye no aba de se yaje ne makra efini nsem asesi aden ne man ewo ne sister in law enchem na other side to the story no so ebi ka se Joyce blessing no ena wono wafa nikunu no mo Dave Joy no emom ena wafa ne iri Joyce blessing echi ama wono oba fofo kwa akọwo miensa ewo nche enu na woba na hu asesi ana abo ne shake na ni niemu no ensem no ebeto dwa na ehun se Dolores Frimpong Manso delay the program so obi a interview old video cry obi a interview Joyce blessing no wo put in up to said the brand kunu tie no a wo gina no so no enti te say Ghana for nyadwe no aye ntata ye hu bebi a ye fa definition emfri ye hu de all kind of cray akwa say 3 things any asset before yen Ghana for say ye hu say okay we na e kosi na awawe ejaye na awawe jaye na say we so na e breaki awawe no na so ni niemu no abaiwa bia wo social media so atese abawe se ukoto se beifo aha nani ahwehwemu e dia pen na maria sana baiwa no so ha hani e de hwe ensemu no no de wo firi nani e wo behu so wo hwemu nkwado behu wo hu so obeka na no na wo beka ma yeso yate bi na baiwa meka na sem eye esia buaduwa no no ene de ensem no abeto wo ban a wo chechemu de esi e wo Joyce blessing efie wo no negutiafo ni nsema wokeka no ama empenifo baby a wo mubu se okuku seku wo nipa ne hu ohu no abeda ho pefe e wo nsemu wo nipa wo be ho he wo nsuro na asema beto no wo kira wo se Joyce blessing wo no ankasa ni botom sika wo de achia Publicist asa fa na aba ne fie se wo metena ne nche no ntimi hwe na obi a wo ni dwuma wo ni baby da brana mi hwewa wono ena just ni na warrior no wafa no as personal issue ena wo control otita ni home remote no wo control or the way to left or the way to right ena wama Joyce blessing na warrior na aye basa na busafo abayo wo saboni din boldly o say friend saying Julie J na hwehwe no Facebook ansa na no yengo he abayo no ensema wo de etu dwa no information ayakoso nyina ne say sister Joyce blessing bloggers for where the movie a caption pebi and meje mama mo fancho ye nua Joyce blessing wo shia ni kunu Dave ana o mo tnae na wo mo tnae na efe yie na niam koyie kama Dave me pa cho hwe video ni bi mama na niam totoso. Thank you, Madam Ase. Entino, omotino na. Yehu ya ne se ababa awo bi aba sister en my friend Joyce blessing. Nyame adom obesi akwase nest ensem. Ama akwase nest e de ne teneye. E mo mu ye promo ma ne ma nyina ye dai e ko so kama e de ma Joyce blessing. Ensu oto nti se me voice na no de ana nti ensu eto. Enti akwase nest ne Joyce blessing be ye adwuma no emunsam keka yantwe ho yanyai yanyai produce ye ho yanyai ye sei yemfa ha yensi ha oba odoni kunu ana ose ne yanyai adwuma ne yenkonkwa tenase na yenkodi yankwim after all na mwana bakra waji atum enti se saade a
enti sa sadia na mo abesan ye de a ye be adwuma de course was xylophone de ensem bebre enipa no mo ba ka Joyce blessing a ade a cha ye ni we nya adwuma ade a cha ye hia we ade a cha ye hia we ene ma me bo accusation because Dave Joy me ba ha na me ba besre on behalf of Joyce blessing me no ni case. I am here to beg on behalf of Joyce blessing. Enti me I asma me ka nyina me fa de say dem me no ni case me no yiri nso ni wo yiri wanyama danfo. Enti media asa no omu gya adwuma ye na fa de wani omu gya adwuma ye na fa de omu akodi omu nkwi mu koye omu adwuma no ebra na nam one kasa musician we mpesa me sam na me sign ne ka ho kra na mu mienu mu tira ka bo mu say no good ana omu ye omu adwuma na omu won baby ade a cha ya si apam back away ade a cha Joyce pam way ade a cha you efrim ade a cha you say no problem enti Joyce blessing ye no so okay sam nya kwase na stage adwuma ya me man hu bi no somewhere 2017 2018 17 ye ho baby no na menim say ye Regina tete ene Christian opomo se payola bi pai kra no mbecha na ye Christian opomo na muso mo de payola ne ba enti bra ko eye Joyce blessing ya kwase na stage adwuma ye no na wo mo ankasa call no me yo magye say no mbetena se no matitim enti tim no mko fa wo mo mbefa wo mo ana mo fa eye dan latte no ye art writer e wo Flex newspaper ana mo fa eye Julie J e no amebebo ni din ana mo fa nipa bi kika wo mo enti o mo ni o mo ye adwuma kakra na ne kasa ne nyamu no na eye Julie J amebo ni din won na be ye Publicist ama Joyce blessing enti Joyce blessing ka sa akwala no ye wo ne course na ye nursing. But due to say enemy story say ni say yan tro yan fa hente no makola ne mra matena me fie o meka me kunu ho ne yentena na sade ba bia mekọ bia wa na me ne edi kasubom na ohu me store e pa cho aya mo nkonko hwe Julie J mu hwe ni picture na masaba mo nko hwe Julie J me yo popular papa wo me spread off wo me du betene me bow threaten west pa enti no ebra wo kwa kofa kwalande na betena fie na ni kunu Dave Joyce won support no wo se mane mra me bo wo a won na be twro me tie me ya won na be twro asam ba won na be ka enti ni mane metena ye nchen ana Julie J wo te me nka wo sesa wo ho wo pietro true ana aka wo wo I suppose so obejeni o fa wo ne ma na akotena Joyce blessing fie o fa wo seni nu o fa wo seni ba wakosho a wabo show nyina awie na watete ne ka nyina awie no Julie J na wo mate de wo nso de beto wo ho oye wo sa we ani uboni o Julie J Joyce blessing we ani uboni ana wudi sister ya chi obuo ba ku ni bi bon because ni kunu is a loose talker o kasasa de o penti mo mfa na yire nya hwe o kasasa de na niji hunti mo mfa na yire nkosi aga nye problem eno de ya walesem de ya menka be enti no Joyce blessing ni kunu nya problems ebisi we kobo adwaman ebisi we na koboy ebisi we na chiwe ebisi we na chinemfam enyami case de wadani jahunu onim sa de ehihye no oba ma fa na yire chi a won anim adekro nti okofa bia no wanya sika buso oba fa na ni kuna chi bia no ono so wahi akwate emu ode enyami case enyami problem fine eti Dave Joy na yire problem na wo mo kukokukomu no ana oba na si sabi etu onkotwere baabi atwere afa de wa bema susu tuo nkwatwere baabi o twere afede wabre ene na waligya ye na nhwe ebebem nso dia eyabusuafo na betena se no mo beede o magu no enti sabusuafo betena se so mo ntena se so mbegu no so mo ngu no
Ana Joyce Blessing tra sadwen hu say eye Julie J ya wo ne wonam eye afa de obetimi no waye after all obefa as a team member enti se ne wantimi ne onya adwuma akwana kopa oba bitina wonne fa adwuma wo so wantimi ne wonante biem Julie J Joyce Blessing wa ye obone ben hey ekwan ya wo de Joyce Blessing nam so enne dey ma meka se ba akonchiro enra before me pour me Facebook live video no Joyce Blessing na nipa 5 ena gina ni fie ana omo nyina twa me conference call Joyce Blessing penny nipa wenti mi ankasa bi ana nipa egu fie ho nipa 5 o me no na me home family ana nipa 5 ni nyina de beto conference call so na sima mo ka kire me nyina nsa fab yenim de asipen yenim ntokwa asipen yenim de asu ni Joyce Blessing stampen na neye ye na wo kasai fab sa wan sole se wo ba na wan fasam we nyina nto nchen na wan timi antie Joyce sufra Joyce Blessing obe collapse obe wu Joyce Blessing woni ahode wo pia na obe wu enti me ka kira o mo say mfafo ne me Joyce na me ne nkasa na me tie ne voice we kira sister na em se ekwa yini nsuo ebi nka na no na nkampasa biane atoso Julie J usawate wo ba ye 1993 fo nkola ne bia usakra Julie J usawate me ba cha sa me nchia o ma proper bibia to nchensa de metimi a concentrate adi nkomo Julie J wo ya kola wate sister no watini so su Julie J enka wo simu se so oba ma na yire anya problem Julie J wo ko gina ni kunachi nanka ya say eliminate discrimination among women no when she say oba support oba fine Julie J say musician be foul as a publicist braba tronen se mano na sa wo wona ni kunu nya sam na wutimi support ni kunu dia Julie J usawate sa wo maame ni afutu ama wa metu bi I don't think so maame ya aware of the ekoso we ni afutu metu fu wate Julie me se me kasa kire benyansafo sa me afia boadu an ma ba be fa wo se me musician bra be tro me ho asem mame a na sa me ne me guy enya issue a Julie J do you support the guy won kai dia mayama won kai se mama wo mileage working with the name Joyce Blessing asele Julie J Joyce Blessing ko wa on fa unko bi ninti ana o tuka na ode sa musician ba ko ko bi ninti ana ewia so obi senso ma wono makai dia waye wate ewia so obi ye wadwi so obedi uboni akai dia waye ma wo pa Julie J enro amesoma ameyi obi so omra me chekiwa yes o mo ba wo so me ne unya Joyce Blessing asana me block na wo so unya obi e wo sa me hwehwa wachi kwai Julie J yes no a wo say kwasia bia be mo kwasia futuo ma wo say wo na lawyer kasa Julie J he wo jimi a me board threat message e be jele wo jimi a me ma case wo be koje hwe Joyce Blessing ni mu aye ha enti na kwan a wo de ne fa so wo hu no Joyce Blessing ni mu aye ha Julie J what's he saying what's the me no nya problem enu nti na de yin enu nti wo busa ya ne say ye den ya se fra wo lawyers hey akola mobo ansa te se wakola fo te se wawo what's the Joyce Blessing ma wo say ansa na waja information nim what's the Joyce Blessing ma 300 million hey what's he saying Joyce Blessing ma say 300 million ansa na waja ya de na ayekoso no hwe me fa information pie na wo your ba de o won fabrabont Joyce Blessing Julie J Joyce Blessing ni uni sika no di o 10 pesos me say Joyce Blessing e ma usika ni mu 50 Ghana me ja life ba Julie J wo
Sa Joyce Blessing ma usika no 50 Ghana. Eniema wo so wa gather wi enti Joyce Blessing antua 350 million a. Won ti ase no. Sa Joyce Blessing ma usika no 20 cedis kwa me fabrigas me ja life ba. Me mani ma wonne. Wo ma wonne ma wo china. Wa hide that pen. Who got to fear for how many years? One time, one show. So, any movement to crown or do call ya. Me pacho a private at the end of Koye. So, Joyce Blessing where you move will be my woo. Julie J. Who will be mpa. A private move. Julie J. Joyce Blessing won't clear. 350 million, 200 million. What will be that? On Chia. Hey, what's so be a 2vorce yam for lawyers? Now lawyers and Mamma can be mount. Hey, what Joyce Blessing and Nam and no worker say? What's me for Joyce Blessing a cheap? Access sunny password. Eh, Jitney power woman and a chat against Joyce Blessing. And a Julie J. who shall count on Nachi, and that they would use Joyce Blessing account to catch them on for said. If they need publicists, they should contact you. Wow. Would you be brandy bedidi? Hey, Julie, would you be brandy bedidi? Now, what I catch them say? Was Siabia or no free baby by 2vorce? See, winning impersonation. Winning see us so be impersonate you be a winning. Joyce Blessing account in a crown winning. Call your lawyers. Now, I will deal with you on behalf. I will have to 22 years. What my sister Penny Tini so say? What? Julie J. Penny Panorman and Macasawat. And yes, I will say the message when you to need be anywhere with Shia or Becassa Honda. Who I have me my soul case move. You pass out catch a man for our publicist. Hey, me my soul case mono. Who pass out catch a man, you are publicist. What a Joyce Blessing account to achieve Instagram. Sell brand. Who says sister not sell brand? I'm a hey, what did Joyce Blessing and so many years? Joyce Blessing Suma Uma Ube D matem. But what you are a lawyer? Case ya medeba bono. Say lawyer near Cassam New Year. Near the information in a money we are not Julie J. Over coffee beema. Which will be a friend if you are. What na industry Nima Waba Mubia? Which you are salute. What eh? And now I'm will be a bien and I saw catch a Joyce Blessings on your bar tampa. When Timia Shanimant in Abefanema. Wouldn't you Dave Joy? Acha children can see Dave Joy could roof your honor. Not Joyce Blessing, I have and a mere baby. Dave Joy, Aquala, Joyce catcher Dave Joy said, and Colani Bedidi was the yoga to each mammy Toby my womb. Dave Joy and Chim Colami and Saba, 1 year at woman in a journey. Who did you all day? Who did you all day? A pioneer with this standing arms, who did you all day? Now you have the guts to go on your wall, some men. Oh no lawyers akasa. Hey. Me dey me lawyer. The bank na me maami ankyere me lawyer fa. Nanso me ye call ba akopa. Me ntua sika o. Ah said ya wo se wo be fa lawyer no betua sika. Me dey be ye call akọ US. Me frɛ papa bi. No aye call aba Ghana. Call ni be du aye ba na lawyers. Dwuma amami wo ya me bot threat message what. Wo gini am bot threat message am ya se achewa mu. Brand kokodu na Joyce Blessing wa ye duane ane mebedi o. Ano aseme to yoga to amankola ano. Ano ode nkola ani nyina dwane. Tua no fu ano nyina wodi wo madwane. Oyo baatan. Wotini nsunu ma ene ya wo bre wo wu. Wo ya kola won woda. Ebi ana abortion wa ye bi kura pen. Ebi kura na wunya ba ma woda wachi mu ani na ho. Ewia so obi sumu kokosha kwan hwenu fa no kohwe woda. Wo yesa wo benyina che. Ewia so obi no di asamo a bo onsa no me ba me no be but me wie na me akwaya agoro. Ewia so ni obi nyasama kai dia wa ye pen. Julie J. Enkola na omukọ. Erade ne esra no da Dave Joy. What me nka me de me besra o. Me pa cho pa. Da bia du no. Eyesra na wasa mesra o. Me pa cho. Oyiri no owu. Na niema ekoso nyina se Joyce Blessing wo munihye na wansole biema Dave Joy dia wo ye nyina na wani bewu
enti me ni wo mo hwe video yi ani adofo nyina ka bo ma say me pa wo chew se me afia boadu ampo ne ma ye obone pan a gina me bone so fa che me na fa nkola an koma na wo jire na ketwa na wo wom no onya no fo no no obetini afa mu ayale ba ketwa na wo yire ko wo ne ba ya na nche ohia ne ma mesrawo ohia ne ma me awale sam ne de mi nka bi o ehun hia me menya Julie J a oba mu a me nka bi because me nwale ntimi ni mu asem na se wale na mu kwan wa pa entu hia obi awale sema na wagina nchen no hwe bi but Dave Joy na me besrawo me afia boadu atantan me na wo yire e ma mu di matam but na me na ma ba gina mu se asofofo mpanimfo afra me nra wunim sasam we ministers abam me mpese me bo minister bi abdin ba ministers abaka sirim enti sadia ministers abam na sasam no so enra sofo pani a wunim na menim no frame wo se afia boadu a ukwa wo de ankwaya kekakaka Papa Srebi, Dave Joy, and Name Besra, my Joyce blessing, what me patcho. Senkoto Dena Mimu, a mebu mesraw. What your money, who man and him, or Batan in India, and my baby mesraw. Sir Joyce blessing, me catch us what in Swakananoa, Nameboa, or Tete, or be Pia Joyce or Bewu. I am the last person Joyce a Joyce and me, let me a canna send be a man. Enti mama tena ha make said no hu se de mahu ne de matse no eya yija misraw Dave Joy fo ani tumanim awale ye kojai empra ye twijai adamfofa ye fajai me pa chew ba maame wa ye ba akope oba papa wa ye ba akope misraw abusuafo monta pibi mu ame wai wo de monta pibi mu ame ne yan srama a Joyce blessing Dave Joy ya besrew ya pa chow minim sa ya dia won saka link no wo hwe abusuafo mo mo ne mpa Dave Joy chow mo ma ya nyina ya mpa Dave Joy chow Joyce blessing wontimi nka na ho na up to date I will cry and report my police for and share one you should know so we respect my pa up to date ayenya share wa police for share one you should know say ojire or respect o pa me pa show Dave Joy me ana mo accident ba me beka bi ma ya horo me Dave Joy me sraw me pa chow me sraw me pa chow enkanen nsu ebeto ba wie na wo di akwala 1 year na command Joyce blessing ya pa chow yes sraw ya what Dave me pa chow afia me pa chow fache me se me krama yo bibi penya fache me sraw ade bi asibi afache me ye nyina ya sraw ye pa chow akwala ni sa 1 year wo sa enkwala bebre hwere o mo ma me when issues bi say ba enkwala bebre timi famu when o mo family any o mo yere no munya sem say ya enkwala bebre wo mo kra edi awerho when it happens like this me pa chow ye nyina ya sraw wo yere ni mu aye ha Joyce Dave wo yere ni mu aye ha Dave wo yere Joyce blessing ni mu aye ha so one share na BBC you come back and watch my video obe catch na me say fab e kaaye na wo saka mitie but went ye Dave wo yire ni mu aye ha Dave wo yire ni mu aye ha Dave I was so who say and some are costing you no nan ka mo betimi anya obi ba be kasa wo yire nya madamfo wo yire mi nhia ne dawo and some are costing you nan ka mo benya obi akasa o busa sa de ntina maba minim ba bia wo free ba na minim pains sa de etie wate oba tan Dave mesraw abusiafo na ba se o mo nyina ba support o
but Dave say one share ye na say wo bad bibi to ba ko a wo be kasa de wo ye nyina wanu so atam na catch. I am begging you on behalf of Joyce Blessing. Yes, sir. So now, crowd, we hear emfa court to chase you. No, you should know so we hear what respect the mount. By now, I will hear emfa policy phone chase you. No, you should know so we hear what respect the mount. Me pouch what we name Dave Bia. What we name Dave? Cause Srana Maye. Kwa Srana Maye. Say enya bufuo so enya ntokwa so. Awali go ni de etime ba na mmom akwala ni sra ensu ototo awaba etisi ni mu a Dave de ekoso nyina ubenu ho ebe ya wonsha. You go back to your wife ubakwa akwaka cha ni said Joyce ukwo wo ye na kola bia betena ye ntama be ha ye ama ya hwere ye ma eba saa Ultimate take it back. Ultimate come back and go see the SEO. Dave. For any to me say, a dear now you didn't find me. A dear pan, I'm Juma Ben and Munny me. A dear Tina was better than her so. I am begging you. Miss Row. Miss Row. A patcho. Mate. Miss Row. So be now back catch row. So I got 2 young Pona said Joyce in Po Kumunipa. O money mamubi. Let's learn to respect our case. Yenye ye feelings in free kolani mu na kolani ni ahoden. Kolani ni ahoden. Wa wonim Dave Joy kosra ne ma me pa wo chew. Mesra mo, mesra wo. Mesra wo. 1 year akola wo sa. Mesra wo. Enipa kra wo beti akola na koma ne Dave ni mu honhom atini mu o. Enipa wo beti akola na koma Dave ni mu honhom atini mu. Dave, I know you are going through pains. Me pa chow. Se bibi anka wakoma. Na Dave. Bibi kra betena wo mu sesi a. Dave, na se bibi sha wo so se ma menuma dura, wo ba numa dura se ku maka ho. Dave, you are going through a lot. I am begging you, Mr. I am the last person I was betena so nka be pa chow ma Joyce Blessing because Ghana fo nyina nim kwan aye de mafaso. But Mr. Yes, ya na ka anentuo me pa cho ebi adache me boy bi ana me kunu di bi bedi me bi ana me kunu adamfo no me srew obe pa cho bi ama me wate me pa cho me srew ye betimi aya ni wei me srew ye betimi aya ni se ye be srew se no akra me be ka bi bi ti Julie J na nu nti wo be gina so mankwala no ma wo yire mfa nka wo ma me pa cho fa cha me srew fa cha me na ma sister ne sanka ne ba me srew me pa chow e be srew enu anti na me bae e pa chow pa e srew fa cha me why na wo yiri ntimi hu ne ma no onum nsuo ontimi hu ne ma no ontimi ni di na sumdie ensekete e mo odom bo why me pa chow me srew samia na wo hia me se me ba be pa wo chow a wo kam me ba be srew enipa bebre na etwa ho ahye na nya nipa nyina na be ka no kura kire Dave mesrew me ba besrew fa me bo na eche me na fa Joyce bo na eche no sade e obenya ne ma Joyce Dave u ka kira Joyce sa koto yogurt na ama ne ma o wan ka ncha sa de nkola na ekọ e ba sa na ne nsum na wo bre mesrew abusu afọ me di besi wa ha enso no etopa wa ha nti me mpese e be disturb da mu nyina ase se mu nyina masre bia maye I'm hoping say kadia bechi ebeye chira no na nka mate say Dave baby I wish bia wo de nkwala na ba na nka Joyce akoma toni yem ene na mesrew I will come back here and thank you meba back na me ni obi a beda wase I think say my ye de metimi say menim say Dave ubetie wo asopam na wadi mraso amaye mesrew meda asepa so watie me do obi bia so ase so comment ye no obi a esra maye Joyce Blessing enye nsuo na eto a enke ye be kansem bebre busafo moti ensam na eye efia boadu ano edito dwa no tumi say he yesi abo bi be ka wa efi wontuma me eye no kresa todo ebenifo kan amomo ready I can me kofi bi nyumbi ya dompre no
Family brefie, Berhemi, Mamedianindi, Mammy being Shamahu, Nabuame no. I say they are done me, Mechin, Sama Wokeka. I done me, my wife will go. Hey, and some no, a young woman. Eh, say, papa, your pa, nipa bet me if in the moon, I will be papa. Because the bear obi papa, now I couldn't hope out as one ejina ebi ewa babom, on fa papa no cry and me 2 pound a baboma. No, it's me age now, papa ye no swa sabium asewa. Not dear pan bet me show being crying, so will be any obi papa. Julie J. Sa same way I no carry dear and a sacra, and me for won't be pia ewa babom. Na biam so no ebusiafo se si ade de se na eye efia bodua ede ensem no atoto na be confirm eye nkofo bi a won ka se Joyce Blessing ni kunu Dave Joy ena wo chiti afa na chi akowo mam yen sakra wo chiti so no ba fofo twempla no abe confirm sa story no na so ni niemu no ye be sa hwenim se Joyce Blessing betimi nya kokudro ede ensem no emu no kwa plain abetodwa ye be hwenim na ye de be di eche wa ha se ye de be di eche as an update and not to subscribe se won subscribe ya by clicking on the subscription bell ebiem so no mi abel no so ehu nya pa because ye update your videos na wo benya notification e wo phone so se wa when me bell no so a ebiem so betimi a share video we so no bibia so a world high world drain ever Joyce Blessing ho o ye fan na asem we aye amana to ba ha te say ha no ono so be hu no kware a ewo ensem no emu medin edena na ama oguso a ha na mre ebeba me kwan amde dwumede ni esi hyene so nyame ye adoma ye besan ehia biem makram